приятно удивлена, что у нас есть такие места, да, где мы видим, какие у нас талантливые женщины, какие у нас талантливые детки. Да. Сегодня был показ даже детей инклюзивного театра. И поэтому все должны знать о существовании вот таких хабов, где каждая женщина, да, которая обладает определенными навыками, которая может что-то делать, она может проявиться. Мне бүгін жаңағы қолөнер шеберлерді жинап, бүгін бас біріктіріп, әркім өзінің өнерлерін көрсетіп жатырыпты. Мне бүгін көп шеберлеріміз келіп жатырыпты. Келіп көрсеңіздер, өздері әркімдікі әртүрлі, бір-біріне ұқсамайды ерекшелік. Бізде мына қолөнер шеберлерді қолдаса екен. Біздерге отыратын күнделікті жасаған заттарын шебер ханымдар өздері біздерге бір ұйымдастырып берілсе екен, солардың күнделікті заттарын сатып, өздерінің бала шағасын асырайтын.